Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, so since there is nothing much trending, no, let me try something new. Yeah, so I'm getting right. Thembhani Trust Chabalala. Yeah, nze kulala yena on the past la leswa of course kulo conflict ya mhaka ya CD cover ya Mr Post. Yeah, so misalo yeah munhu loyi a endlaka swa designing na the video editing, the video shooting and stuff like that. In the CD cover na vanhu vo fana na Mr Post na Dr Shirimani na the artist letin'wana to tala. Swi komba is very very good. Loswi fika ka timhaka to edita na teka video. So hey, ku na hungu ya ro chavisa. I'm not sure if ndo ra chavisa or ri exciting to some. Ni nga ri vona ka Facebook. Yeah, so namuntlha ni kha ni scroll ni ni fika ni hlangana na page lera Xitsonga music. Laha nga fika swifaniso swo talo. And then loko se hi fike hi hlaya laha hi fike hi vona fika va tsala ku hi mpela mbilu i hlangi. Mufana loyi wa yile. Vasesi va ka Gaza a hi ti hlonipheni please. The red flags ti tshama ti ri kona. Not music related now of course leyi fika nga patsa swona. So loko fike hi pfula hi kuma ku impela hi yona ngwenya. Nakona there is no denying. Hi yona ngwenya ma yi vona n'wina kwalano. Like dyondzo leyi ni nga ta ni kha ni yi tisa mi fike mi va careful. N'wina va jaja yo tala mi fike mi va careful because a hi swi tivi ku intention ya yena i yini. Hansi heta a ni ho scroll xikibe lexi the same ni swi vonile loko ni swi pfula hala ni loko mi kota ku va swi mi olovela ku mi verify ku yena. Oh yeah, se mi fike mi va careful swinene hi ku a hi swi tivi ku intention ya yena i yini. Ya ni se heta mi twi na ku ni hetile a ni se hetile mi nga hlayeli n'we swi va nga. So I have to be intentional in as I've already said. So I'm thinking about very very careful. Mi rhanga mi make sure ku mi endla some background checks. Hansi heta ku na yin'wana futhi ni nga tlhela ni yi vona ni ta vuya kha leyi nga le henhla. Hansi heta yin'wana leyi. Hansi heta. So mi fike mi va very very careful. Loko a xona xi break and record xi za lexi a ni tshama ni swi vona. Like ka leswi swi prove-ekaka a xi break and record. So then tlhela ni vona yin'wana photo la. Rin'wana leyi nga fika result loko se wa vabya loyi. Ma yi vona a ni tivi if it's true or what, I don't know. Mara hayi leswi ni nga ta xi vula ku hayi mi fike mi va careful. Ku le ku tikeni. Loko ri mi nga za subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.